Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Minta ka Janmit nakaliang jongi ka New Trap Integrated Travel Organization itu Riboy District. Ni wan naging smokya kamsi mangila iha klembag la pa kubor akbay weni gilong kumi jong katem Riboy jongi gudi kom bindas im bana ka nongko constituency dinak pan indan chatay hakba naging smokya kamsi mila wanikwan syatngan namata kajing naging sniu pla jong frog kumba Kakaksan Islam dan Arpos na magiging siya ino ben yung frog. Buat lalabunsin ngila yu sakiru gila patay kubor. Agabiday pat kajing pun kajing nam. Jong ki kenhun tang balang ba per kum juro. Gi kenhun jong ki rang ba snong ne kilo ki ba don sik te area. Te nakalian jong ni ha kale ka or ni wan ban ai museum ini kong bat ban krisan lam yi. Namar kadai ki isu ke bakta ya kadong katai ban area itu bah don sedikit cakap kamtam lay hak bagalak ta isibun ya kapor hak lay banwan bat tunjuk ro kala tak ro kamtam ya ketik area kemudian sedikit cakap dan nongko kedai cakap kampaji naka district headquarter Jonggori Boy district kaba nitip ban nisaki ro ba kamtam lay kimpat don ni cakap sumar kababit kababiang ihaban ya be su sunang po bat hateng ihaban wan poi wat sa silong ta kejing sini ujung surok kalakta sikat de wat ya ka ya ki kena school ro ki badon ban ya be cek exam bat kunju ro kamtam akabai bat kayo kaswat kalakta sibun hakabai de bat kabay kali nagajik sni ujung surok kalakta sibun bubun balang sa kajan nakaliang jungi kom ka Riboy ka hito Riboy district iwan sa nagajaka ya kaban ya senran lem ya ini kong nam takum man sibenta man ai museum yo lase lada ini kong imi sakmat mut pa kin suja ngai no ni ki borok na kunti ndak bentak bade ban aya ka jingjing mento yo pai ba ka bala susah sa kut no utai frok lalu ma khatan sem na apu kan kane ka pori don ru presiden jong ka pito den area jong pito den sakil sate sport boy juri na ka win batai kham ni ka jamit ka besuk ka kben ya pi boro lang boro boy or khamtam kumba phi lai i mata ka jamit ngidon hangne hapo selong ngidon hangne hapoji jongon ne sekretariat kumbangil atip kumbangil bana ngiwan man kersan nagaliang jongga hito Riboy district hi bat nagaliang jongga hito umdan circle hi brokoi khamtam ni kibasong kibasa kibedayat mit bat sngi lengba jong utai usurok ngimat bat ngilap ngisyam hadu kaneo kajing kordit hadu kano kajing sosat ngila banong bakam dei kajing sedang bat kam dei ru kajing kut bat kam dei ru kasin ke banengkong kabangila ya move kabangila ya saj kabangila eksaj hakaliang kabaidei bat une usurok jong une usurok NUS ujongi nang tei nongpo umden tu sunapur kumbangila yo I haki social media ki baper haki rensan social media haki YouTube channel baper mentah si kata ki isu nakaway kapor ki isu ki baper ki GSC ki baper kumbangila don ki NGOs ki baper na ketiga dong berkatanya ke jungi na kapor ngila ut ngila nam hakmat jong ki nong mikmat ki jungi ngala bano hakmat jong lokal MLA ujungi ubadeiru utrai snong ubadeiru utrai muluk ubalakha ubalapun napok kadong berkatanya ke jungi bat khamtam nagaliang jong ki JSC ke baper khamtam na ki NGOs ke baper nagaliang jong kadong katanya ke jungi nangte nakapor ngila bu ya ki dorkas ngila bu ya ki jengtho hakamit rekam jong uti puti commissioner ngilabu ya ki jingtho ngilabu ya ki dorkas hapo jong iba president tensong ibade minister jong PWD minister hato tat hadu mentang ngimpat yo ya ki reply ngimpat yo ya ke ke jubab na kaliang jong ima president song ibadairu i minister jong PWD jong tanat PWD
bat kham tam ngila let mi apo ka office jong ka PWD haka mitrikam jong ii apo nongpo subdivisional hangte ndrai pleng hadu menta ngi siyo tang kitin penbit ki badukumne dakum tai hooj kila ong bakila sanction ya kata ka jinglut ka jingsap ndrai kumbang ngilo ii haki news kumbang ngilo ii haki lat pathai khabar ki sudai tang gilat ki sudai tanggi kentin penbit ndrai pheusa tat hadu menta ngimpat yo ya utau surok ubabha ngimpat yo ya utau surok ubabha ubamiat kabangila benlek benwan daga jingsuk ka jingsan kumbangilo yo iya kene kisingi kumbangilo iya kene kisi khamtam ya ki khna school ki babe hala ki jong ki school hajaka bukin be tang usurok ubadai banpoi daki tang siteng kantang lap nong tang daki minute tang daki few minute kahap bansim da kapor daki kenta kala bate ya kapor ka chungki khamtam ya ki nongpang ki bahap banpoi tang ki daki few minute ki hap banpoi daki kenta ngila banong bakila don ki baklat kila don ki bayap hashtag lanti balikin ka sarkar kale kelut tat hadu menta balikam kendet benreu tat hadu menta ngila banong hagane ka klimat hau ne put lengba ikong bindas im ila poi hau tau put ban syathan ngi haban ai ka jing khublei ka pakerpang i ngi haban ai ka jing yaro nang mata ka jing i kum ko wei ka long kemi ka haban mi ka haban i yala ka ying ka sam ya ki be i ki pathon ka haban i ka haban mi na le ying la sam ban syathan na ka mata ka jing bentoi na ka mata ka dong berkathan ka jungi jong ka dong kathan jong ka umdan ka jungi nang te nga kwa aru banpwa ka kerwo ka basay na ka mata baro ki para NGOs na baro ki badayat yaw te usurok bakin ay ka jing kersan bakin yami na la ka ying ka sam bangin yami ban kersan ya kong bindas em ngin ay ka ti ka diang kamon lada ka surkar kan snap perman ya kene ka jing dowa ka jungi kumjuru ka jing dowa ka jungi jonggi NGOs ke paper par khamtam ni na klayang jong ka hito umda circle ngapha ka kerwo ka basay batat lada ka surkar kanang snap perman ni ngidang ngin sim da ko bai ka sinjam lada ka surkar kanang snap perman halor jong kane ka jing syatkan jong ikong bindas em ni kloi ban ai ka jing kersan ye i ni kloi ban syatkan lada kimla ban petrai ya kane ka jing dawa ka jung i ni kloi ban syatkan lada dei sibnai lada dei sitayo lada dei kano sngi ni kloi ban don kat badi tangata kublai subun kublai sejarmu